desetorka u Jurnjavika pobedničkom znamenju. I oni da se prilagode malo, sad i jure pa imaju zdavati. Asante Firentin, Siđite dole. to je prva dvojka nadmetanja mesne zajednice Lozovik. Vidjet ćemo šta će nam doneti iskušenje dužine 1600 metara. U svakom slučaju povukli su Asante i Goran Stamenković i za Justice Oaks sa Dejanom Petrovićem, ali ima još dosta da se kasa. Tamo s polja i Silverado sa Jovicom Ostojićem, mnogo do kraja. Dejan Petrović sa Justice Oaksom na trećoj poziciji, na drugoj sada već Silverado i Jovica Ostojić pokušavaju da već sada na krug do kraja pritisnu Eriksona i Gorana Stamenkovića. Treća pozicija s polja za Vineta i Borisa Kičenovića, ali suviše spolja i sada su već u galopu. Nastavljamo sa trkom. Vinetu i dalje galopira, ne može da ga zaustavi. Boris Kičenović prva pozicija, gleda gde mu je Silverado, Erikson sa Goranom Stamenkovićem, a Silverado je sada na čelu. Silverado i Jovica Ostojić su na čelu trke mesne zajednice Lozovik. Treća pozicija za Justica Oaksa i Dejana Petrovića, probija se na četvrtu, sada već na treću Firentin sa Dejanom Katranićem, ali da li je suviše kasno? Ide Dejan Katranić sa Firentinom, sedmogodnim sinom Don Puri i Fantazije da sustigne Silverada. Da li će uspeti da izdrži ovaj nalet Silverada? Silverado i Jovica Ostojić. Silverado i Jovica Ostojić, prva pozicija, iza su Justice Oaks i Dejan Petrović. Goran Stamenković sa Eriksonom, prvi špur, skroz polja navaljuje Firentin sa Dejanom Katranićem. Silverado iznutra, s polja Firentin. Silverado ide iznutra, s polja i navaljuje Firentin. Silverado ili Firentin, Silverado ili Firentin. Ipak, Silverado, Firentin, Islandate, Jan Janis, pa Erikson, Justice